Today, the 21st January 2021, the Hinyotrap National Youth Movement came out to protest the celebration of Meghalaya Day. The reason behind this protest is to show the government that the Meghalaya Day celebration is meaningless where the border issue is not even solved. Lem penyo iput sama pergi jalan Meghalaya bersam. Dipat-pat ini sekaput jam kelenyer. Dipat-pat ini sekaput kisah leben kita paper. Haki kelajan kisah leben yang kita paper. Kesorkar kamla berpai pulut cepat kaput. Ana pulut kawan kan yang ni. Naksta kadang miwan takun ketat jadi percaya kesorkar. Balai kasiap jar so kena beli kisah. Manta kena kesinjam kepada kong jo kesen. Mana kalian tu kasang ni sim ini sinjam ni berit nang ne sa khamar ngina pencur ki di pencur na pencur ngina pencur ki tu kasang nang kita penyo pun usam lana ke sarkar Meghalaya kasiap dar ni na ikikam ki balang persa buat je ki anjuk sarkaru namar kena sarkar kalam shifting ka sumet kam bastam ka bampong kini ki balang pendam yang ikut sama tu kari nak tak tahu ngikut benong sakipai ba bar sikamta mai so chief minister jung Meghalaya uba prestut tersong bagi dai ban lek loi nu yang purusam hatreng ke sarkar Meghalaya berasam lem kupta Meghalaya jung ngin nom song that